Селам алейкум, эфирде заман февральнан 8 студияда Шевкет Аматулаев чалыша. Путин Олимпиада улачақ деп Женеби болгенін ордусына чықарды, Қараденіз флотыны азырлады. Сонра есе қарамына ишғал етті. Бұл вақта Украина арбиденіз қоветлерінен сабық команданы Сергей Гайдук шыққан. Қачқан президент Януковичтің девлет қайынлігі давасының бүгінгі махкемесінде тариф етті. О еминки Қырым ишғалы евелден азырланған еді. Компанияға информацион жеттен ярдым көстерілді. Ерлі мұқлис ве Русия әскерлері чықарылған еді. Ярмададаки Украина бөліклерінің бір чоқ ребері қайын шықты. Гемілерінің команданлары қаршылық көстермемек сақты емірлерін алған екен. Там було розпорядження за підписом міністра оборони Тенюка щодо зниження бойової готовності до постійної і вказівка мені здати зброю і боєприпаси на склади під гарантії Чорноморського флоту Російської Федерації. 2014 сенесі Қырымнан запт етілмесіне 220 Украина аскері кедер етмесі мүмкін еді. Баш штабының елбашысы Владимир Замананын айтқанына көре, арбелер ордуна азырлыққа емірні беклейді. О вақыт Ярмадада 12 аскер бар екен. Ярмаданы ишғалден қорчаламақ үшін күчлі бір сияси қарар ве 45 күн керек еді дей. Проблеми в забезпеченні комплектування, підготовці Збройних сил були, але в цілому Збройні сили були боєздатні. Яка кількість? Чисельність Збройних сил десь сягала 165 тисяч. На сили негайного реагування це десь порядка 30-35 тисяч. Сили постійної готовності, які потребували до 10 діб до комплектування і після цього вони були готові до виконання завдань. І сили нарощені, це кадровані з'єднання військової частини, які потребували відмобілізування, приведення боєготовності. На це передбачалось 30-45 діб. Ишғал етілген Қырым лиманларының тижаретіні тоқтатмақ. Украина президентінің Қырымдаки темсілжілігі бұл меселені чезмеге азырлана. Шымданда халқара деңіз қанунларының бұзылмасына дайыр делелер топлана. Бұндан ғайры деңізінің бұлаштырылмасы ве Руса объектлерінің қолланылмасына көзде тұтыла. Украина президентінің Қырымдаки темсілжісі Борис Бабиннің айтқанына көре, Қырымнен деңіз үзерінден тижарет япқанларыны ве оларының арачыларыны халқара севиеде жезалама механизмлеріні амельге кечірмеге істейлер. Через морське сполучення здебільшого здійснюється забезпечення паливом, бо фактично це насамперед танкери, які заходять в Феодосію та Керч. Також вивоз з Крима експортної незаконної продукції. Це вантажі на Туреччину з посередниками чи потім на країни Близького Сходу. Також є обіг металобрухту. Без морського транспорту те, що відбувається в Криму, стане гірше. І ніякий мост цю ситуацію не виправить. Бақштырадеки хан сарайынан вандаллық видеолары пейді олды. Зінжірлі медресе янында ерлі сәкенлер, ескі таван ағачылары ве керамет обасыны көрді. Бұл қадеми мальземелер чөплікке атылды. Ишғалжы акимет хан сарайына бутафорияға чевірлі. Бойлы тамир ішлерінен сон медени ядакерлық ЮНЕСКО жедвеліне кіріп оламаз. Бұның аққанда Қырым-татар милли әрекет іштіракчысы Дем Дудаков білдірді. И вот посмотрите на эту балку, если посмотреть, она видно, она срезе, что она в очень хорошем состоянии. Она просто вся намокла. На каждом срезе я вижу нормальную действующую балку, которую вот превратили вот в это. Они говорят, а мы сделаем новые. Ну вопрос-то, это же не реставрация. Веджей Кашкадавасы бойынша тұтылған Казим Аметовның айле соңы әжілеттебе ярдым көстерілмесіні талап еті. Тоневын онақ межет сезосында адвокат Эмиль Курбединов зиярет етті. О Казим Аметов хафлы шарайтлерде бұлынғанына қайдетті. Бұндан да ғайры оның сағлығы феналашқанына білдірді. За последнее время у него настолько все ухудшилось, я имею в виду состояние здоровья, что мне приходится об этом говорить, буквально кричать, потому что я знаю своего отца, он никогда бы, если там немного приболел, он бы не сказал. Значит, тоже критично. Дабы избежать негативных последствий, я поэтому хочу, чтобы работники СИЗО медицинские, обратили внимание на состояние здоровья моего отца.
Январынан 15-інде Казимаметовтың апсте тұтов мұддеті екінленді. Адвокат Эмиль Курбединов айтқанына көре Ишғалжилер прокуратурасы вес СИЗО реберлігіне одерал азат етілмесі талабынен шикаят еулаған. Русилялы құветлер қадемлері Казимаметов, Асан Чапух, Руслан Трубачеве, Бекер Дегерменжіні түрк ватандашындан пара талап етуде қабатлап яқалады. Бұны көріп веже қашқа ярамады. Оның жүрегі әжілі ярдым арабасында тоқтаған еді. Русия адвокат Николай Полозов Ахтем Чайгозви Илме Умеровның мұражатларына рет еткен Москваның Тверь район махкемесінің қарарына шикаят етті. Рус махкемесі Путиннің мемуриеті Умеров ве Чайгоз азат етілу қарарына ашқыламаға қаршы шыққан еді. Октябрның 25-інде Русияның мақсус қызметлері Илме Умеров ве Ахтем Чайгозны Түркияге теслим етті. Андан олар Киевге қайтып келді. Мы, конечно, никаких не питаем. Понимаем, что в России суда нет. Вряд ли российская судебная система пойдет против администрации президента, учитывая авторитарный стиль становления нынешнего режима. И наша задача при таких обстоятельствах пройти все необходимые инстанции на территории России для того, чтобы в последующем обратиться в Европейский суд по правам человека. Құрымнан юқары Рос махкемесі бір кішілік наразылықларынан үш иштиракчысы берген шикаят аризаларына рет етті. Ишғалжилер қадысы Джафер Бекиров, Эбу Бекир Зиядинов ве Надир Алиевке 10 бинглік пара жазаларына ден аштырмеді. Бекировның имайыжысы айтқанына көре, махкемеде полис қадемлері тізген протоколда олған хаталарына көзөгіне алмағанлар. Вынесение решения было ясно видно, что все решения идентичны, и ничего в них нового нету. В этом решении не училось ни те моменты, которых мы заявили, что касается, допустим, например, протокола и экспертизы. Суд не учел тот момент, что в деле указана экспертиза. О какой экспертизе можно говорить, если у Бекирова не изымался плакат? Ишғалжилер махкемесі сөзде Бақшсарайлы терроризм давасы бойынша тұтылған қырым татарларының шикаетлеріні бақа. Рустем Абильтаров, Римзи Меметов, Энвер Мамутов и Зеври Апсиетовтың апсте тұтув қарарына берген шикаетлері бақылмақта. Оларны епсіні Ишғалжилер 2016 сенесінің майысының 12-сінде евлерінде кечірілген тінтулерден сон яқалады. Олар Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде қабатлана. Хоть нас и не пускают туда почему-то на заседание, но тем не менее ребятам адвокаты, юристы передают, что здесь собрались люди, что приходит много людей, чтобы их поддержать, и это хоть как-то их радует. Наше появление – это несогласие с тем, что чинит власть в отношении наших братьев. Украин фали Владимир Балух 47 яшына толдыраушымдақ межет СИЗОсында тұтыла. Январынан 16-сында Шейх район махкемесі оңа 3 ел ве 7 ай яшав тарзы колониясы үкіміні шығарды. Русия мақсус қызметлері Владимир Балухны селя сақламасында қабатлады. Ләкин Балух айтқанына көре оны Қырым ишғалының бірінші күнлерінде назбарында Украин байрағаны тіклегені үшін жезаладылар. Махкеме қарарындан сон анасы Наталья Балух бір озы қалды. Оның сағлығы феналашты. Қадын аз үреве оғлыны сағына. Никогда никому не отказав в селі. Там яка жінка обратилась до нього, в нього як нема врем'я, но він все одно не відкаже. Він любе врем'я, ніколи не відкаже. В нього якийсь такий характер, що він не може відказати. І на своєму бензині, на тому мотоблокі, і привезе, і спашить, і засіє, все він робив, все. Усат қазір олған сонки хаберіміз еде фирмазына Олег Борисов или бүгін программасы девам етемені сесілерінен евбетеке янымызға қадар. Сауықлашам көрішкенже.